एवरीवन की खबर आपलोक बर्तमान भाल और मोर बर्तमान भाले और मोर अन्य एटा ब्लग भिडिओले आपलोक स्वागतम जनालो। रातिबे सदाय एकदिन माने तार ज्वर हो आछे गतिके हि स्कुल जाबले मन नकरे सदाय काने मुक तात रखि থাকিবলৈ কয় और मोर घरत बहुत काम आछे घरत करिबलगिया मानु नाइ जेहेतु मैं ताक मने मने थৈ आहि पेलाय घरत पाउहि और एतिया छुट्टी दिबले হৈছে मैं जाबले ओलाइछु बाकीखिनि आपनालोक पाছত कम भिडिओটো सम्पूर्णके चाब तेतियाहे बुझिब देই। और बहुते मुक কৈ আছে তো ब्लग দিয়া নাই केले দিয়া নাই কি কথা ब्लग दिबि সেইটো কাৰণে ভাবিলো আজি স্কুলৰ পৰা ঘৰৰ কামলৈকে আপোনালোকক এটা ব্লগ দেখুৱাম গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব তেতিয়াহে বুজিব। আৰু এতিয়া মই স্কুল যাবলৈ ওলাইছোঁ হাজবেণ্ডে গাড়ী উলিয়াই আছে আৰু বাকীখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ পাছত आर्ट কৰিব পাৰে পঢ়িব পাৰে আৰু হোমৱৰ্ক কৰিবলৈ দিছে আপোনালোকক দেখাই আছে।